karin hijav delan. Ez mawseshadî bara me ji bo pirtûka çand û sinc navîn dîdo. Îro waneya me li ser bajarvaniyê ye. Xwe bajarvanî li gorî bergeyên ku hatin dîtin yan jî ku derketinin bajar piştî avabûna gundan çêbûye. Ji xwe li vê derê em bêjin piştî ku gund hatine avakirin dema xwezayî em bêjin dema xwezayî ew civaka xwezayî ew kilanê ku hatin çêkirin piştî ku em bêjin li hevdû kom dibin û çandinî derdikeve pêş li vê derê ew kesê hanê li hevdû kom dibin û em bêjin gunda ava dikin. Ew gundê hanê dibin bingeha avabûna ji xwe em bêjin bajaran. Li vê derê em bêjin derfetên gund ji xwe em bêjin sînorkirîne. Li tevahî van derfetên gundan em pêwîst mirov xwe pêk bîne. Li vê derê çawa em bêjin ew di hundirê gundan de çawa em bêjin ew kesê ku tiştên nû afirandin wek çandiniyê wek em bêjin rengê perwerdeya golpêş xistin em bêjin ziman li wê dema hanê pêş dikeve ew qas amûrê ku ji bo çandiniyê wana pêwîst bû pêş dixînin hêdî hêdî ew giştik dibe bingeha avabûna em bêjin bajaran. Li vê derê li derdora em bêjin kendava Besrayê çanda El Ubeyt em bêjin hebû ji xwe diçîn di nava divê çanda wan de yan jî jiyana wan de hebû ew ji xwe li gorî wana kesin kole hebûn û kesin ji xwe serdest hebûn. Em bêjin bi çandinî û karanîna avê ji xwe jiyana xwe berdewam dikirin. Lê piştî ziwabûna em bêjin Rûerdê ev kesê hanê berê xwe didin ku derê berê xwe didin Mezopotamyayê û bajarê Erîdo ji xwe di wê dema hanê de ava dikin. Ev çand ji bo dibêjin ji bo bajarvaniyê ji bo em bêjin ew kes hevdû kom bûne ji bo ku karibin bajarvaniyekî ava bikin hebkî em bêjin zehmetî têde hebû. Ji xwe zêdebûna şîniyan û bazirganiyan têr nedkirin ku em bêjin bajara ava bikin. Ji ber vê yekê jî ji xwe hêzik ji derve yî civakê derdikeve û di wê dema hanê de bajaran ji xwe ava dikin. Ji xwe piştre dibe Gilgamiş mirov kom dikin û li dijî kîş derdikeve û di wê dema hanê de û ji xwe bajar em bêjin bajar ava dike bajarê Uruk ava dike. Ji xwe li gorî em bêjin Henry Frankfurt ji xwe sedema serkeya çêbûna bajaran ji xwe ew bû ew hiyerarşî bû. Ji xwe di wê dema hanê de êdî ew mirovên hanê ji bo jiyana xwe derbas bikin li wê derê çi dikin nema em bêjî çawa nema dihizzirin ji ber ku kesên henin li dijî wana sekirîne kesên henin wek ji xwe ew wek holetên dîtin ew kesên li jora wana hene ew xwe dikin cihê ku bihizzirin parastina wa bikin xwarinê bidin wana ev tenê ka ji watê xwestin bi vî rengî hanê ji xwe ew çînatiya hanê tê çêkirin. Ji xwe li Misra kevnar li wê derê ji xwe em bêjin ew kesê hene wek qiralê wek qiral tên avakirin li wê derê jî ew avakirina bajaran tê kirin di hundirê Misrê de. Bajar li em bêjin hemberî çand û sincên gundan tên avakirin û pê re bajar bi keleh dîwarên em bêjin qalin û perezgehan şaman û qiralan ew qiralxweda li em bêjin li pêş derdikevin. Êdî em bêjin kesên desthilatdar di bajar de xwe birêxistin dikin û li wê dî êrişî gunda dikin. Ev kesê hanê em bêjin piştî ku bajar tê avakirin di hundirê gundan de ew çanda ku heyî çanda azadî wekhevî em bêjin demokrasî ew jiyana hevbeş her kes ji bo civaka xwe yan ji bo gundê xwe derdikeve yan jî kar dike yan jî ev qas tiştê hanê ji bo civaka xwe dike li hemberî wê na di hundirê bajaran de ev qas tiştê hanê tune bû ji bo ku desthilatdarî hebû pêwîstiya wana pêwîstiya wan kesê desthilatdar bi hin kesan hebûn ku dibin destya wana de kar bikin wek kole. Ji xwe di hundirê civaka xwezayî de yan ji hundirê gundan de ev kesê bi navê kole tune bû ji bo ku her kesî bi hevdûre kar dikir. Ji ber vê yekê ji bo ew çanda hanê neyê xuyanê kirin ji xwe di her timû dayîn de ev kesên desthilatdar dixwazin çi bikin rastî xweşî çi rengê yan jî rêbazê jiyanekî xweş azad demokrat li ku derê hebe dixwazin bin pê bixin
او کسی هانه تنه بکن و دا بکن دیروکا کسی که یعنی کسنا ام بیجن هندری دولت وان دبه یعنی دباجاری وان دبه وان کسی هانه دیروکا وانا وندا بکن و هر کسی گو ام بیجن ام آنا دبیرین دیروکا وانا تیر وندا کرن زمانی وانا وندا بکن جبر چیز بگو او کس گشتک دبن سیاواته کار بکن یعنی دبن سیاوانا ده تف بگرن لوی داره او کسی هانه جبگو او کسی دستلادار جبگو نبینین و او کسین کوله نبین گو چاوا ام بیج هندری گوندان د جیانکی خوش آزاد وکهو هی هر تو مدایم ایریش ام بیج دعوت سر گونداج هو کاربر وان گوندی هانی خراب کن جهوله راکن او رنگ آزادیا گو ام بیجین تی جیان کرن جی کسی گیره نه خویانی کرن کسی جوانه که لهبری وانا ام بیجین شورش آرانه به او بیجین راپرینا یعنی سری رانه که ev kesê hanê ji xwe bi vî rengî hanî hemberî gundan her tim daîm dişarekî de bû. Li gorî wêna jî ev kesê hanê çawa dikin em bêjin ew rêw rêbazê got di hindirê dewletê de dimeşîn yan jî di hindirê bajana de dimeşîn wê çawa be ji xwe her tim daîm bi rengê leşkerî wekî bêjin hikmê xwe yan jî serdestiya xwe li ser miletê xwe dimeşîne. Ev kesê hanê ji ber got tirsek wîna jî derdora wîna heye ji xwe di cevaka xwezayî de ev tiştê hanê tune bû. Çawa her em bêjin kilanek nêzîkî kilanekî din jiyan dikir, her em bêjin gundek nêzîkî gundekî din dihat avakirin, her timû daim di nava têkiliyekê xweş debûn bi hevdûre em bêjin alîkar bûn, heger em bêjin belak bi serê wan were yan jî heger pêwîstiya wana karekî heve ji xwe her kes ji wana alîkariya hev dikir dê berovaj yevna hindirê bajaran de çi hat avakirin dîwarên qarin hatin avakirin leşker hatin avakirin ji bo parastina ew bajarên hanê çima ji vego her timû daim di rewşekê êrîş de di rewşekê em bêjin êrîşê gunda dikirin yan jî şer dikirin her timû daim ji vego ew qasî te'dakî zêde digihandin ew kesên kolen tirsa wana ji wan hebû ji ber vê yekê di xwednava em bêjin keleha de diparastin di nava em bêjin odeyên em bêjin گو لشکر دردورا وان هر تو دایم خود پاریز جبر وی که ام بینن او رنگی جیانا ونا هر تو دایم بترسه در باز دبه او جی سدم اینا چیش بگو او قصی مروه کی گو تعده کربه هلبت وی ترسا وینا هبه او تعده هانی جاره کی لیوه کن جبر وی که وقتا گو ام بینن ری باز جیانا کسی گو لگوندا یعنی جی کسی گو سردستن یعنی جی ام بیجن او کسی دستلادار هر تو دایم رنگی کیولو زاگونên godatînin ji bo çî ji bo parastina rengê desthilatdariya wayî yan ji bo parastina xwe bikin yan jî parastina bajar yan jî dewletê bikin ji kî ji wî miletê hanê ew kesê got nav ew bijin wî erdê hanê de jiyan dikin ew kesên gowawe kole bikartînin li vê derê ew tirsa van kesê hanê ji vî tiştê hanê heye ji xwe di encamê de em bêjin encamê ramyarî ji xwe maf سازیên ku em bêjin hatine saziyên fermî û zagon ê nivîskî em bêjin di dewletê de derdikeve û pêş dikeve ji ber çi me got ji bo parastina dewletê li gorî wê jî dixwazin ev jî ew civaka hanê yan jî ew çanda hanê bimeşînin li gorî wê na li gor em bêj gorî şert û mercê xwe van kesê hanê bidin jiyan kirin ji bo gokaribin her timû dayîm fêdê ji wana bibînin wek em bêjin kole وانا بکار بینن اف کسی یعنی هر تو مدایم گوری برجواندی خو چاو وان کسی یعنی مثلا بگین وقت لشکرا ایریشی ام بیجین گوندا بکن هر تشتی گو دخوازن لگوری خو جوا کسی یعنی بگین شخو مگو اف کسی گو همبری وانا رابن شخو وک کسنی ام بیجین نباش دین خو یعنی کرن اف کسی یعنی دریا لشکران ده دین گرتن دریا اسایشا واده تیگرتن ام بیجن برنگی کی چاوا ام بیجن دادگه وانا او دادگه یعنی جخوا او تشتی گو دهندری ونا ده یانجی او بریاری گوتین ستندن هر تو مدایم لگوریشنی وک مانه زاگونین شوالدانینه او زاگونی هانی جی لگوری پاراستنا وی باجاری هانی یانجی وان کسی دسلادار یانجی وی دولت هانی لگوری ونا او جی شخوا دمشه جبر وی کی جی اف قصرنگ خرابی دهندری وی جواکا هانی دردکوه ولگوری وناجی ام بیجن او قاس کسین یعنی او زیگورات هانی تی آوا کرن تی چکرین شخوا بگو امزانن
زیگورات بکیجا نگی هات آوا کرن شخوان بیجن اف کسی گل ویدری وک شامان یعنی اف کسی خواد بینن وک ام بیجن قرال خدا اف کسی یعنی لجوری شخوا لقاطع حري جورن دهندري زيكوراتي ده شخوا اف كسين لشكر كسين جو پاراستنا وان شامانان دكن ينجي وا كسي دسلادار دكن دهندري وي طبقه دي و شخوا ده حري بنيده كسين كولنه اف كسي كولا دهندري وي جوا كهانه ده حرت مدايم كار دكه ام بيجي اف كسي يعني حرت مدايم لبيدر شي دبه او قاستعدا هاني لواناتي جبرچه جبو قاربن وي ام بيجي وان كسي هاني يا كس شاماني هاني وانا راضي بكن حرت بيجي حرت مدايم جهن بلن جوار آباد دکرن او قاس او کدا گوددان گشتک گوددان بری الجواک آواد گری آنا جوان کسی عالی تنی ود گرن جوا شامان ود گرن جبر وین کی او قاسی رگی خرابیت کوي و جواک هانیده لوی در وانه مبداوی دبه ام پرسی خوی نرخاندنی چاره سر بکن شخوا پرسی مای نرخاندنی شخوا پرسکتنی دبه باجار چاو هاتنه ام بیجن آوا کرن شخوا مگو ام بیجن پشتی گو آل عبید ام بیجن او قاس زوهابوها هنی عرض وانا دشیده بری خود مزوبوتامیایی شخوا ام بیجن پشتی گو بری خود مزوبوتامیایی اف کسی یعنی وک چاندنی لوی دری بکارتینن ام بیجن او کسی یعنی جبگو او هجمارا مزن جوان کسی یعنی تنبو گو باجارن آوا بکی هم کسی گو دروی جواکی درباسی ناوانات بن جبگو کاربن و باجار هانی آوا بکن پر سامین خانه دید بیچه باجار چاوا هاتنه آوا کرن شو ام بیجن پشتی گو ام بیجن گلگامش وقتا گو مروان کوم دکه و دیجی کیش در دکه شو باجار اوروک آوا دکه هم ام بیجن او کسی گو لهفدو کوم بوریج بو کاربن باجار آوا بکن دندری وی جواکه دش خو تیری ناکه جبر وی کسن نجدر وی جواکه درباسی ناوانات بن و باجاران آوا دکه لوی در وانه مبداوی دبه بمین خیر و خوشیه ده